Ket mesi. Patron pa mi jè yon til, mba gen yon artiste sa pou mi jè til la. Ket mesi, on de fok ki apne net nan til la men. Kade bel person nan pou le sa yi. Yo, ay nan moun da Michel, ki te gen men. Ya nan pou le bel person nan yo. Ba mwen l'artiste sa. Alo artiste sa, e ba yon kontrol artiste. Ko to kontrol artiste. Yo, sa ki la yon papa. Papa ou men. E jame pou di nese la kage kontrol, nou wap pa kote mi a la fwe. Di 5 minutes pou kote mi a la fwe. Yo, artiste, e til la patron de nou jè. Koman sa fèt men? Nou pa yon mwede nou kouti nou men sa ka fèt nan til la. Ki bagay di sopi pa yon nan men? Bon se ti ma ou sopi le ton ma ou sopi mwede di men. Alo? Ti ba Michel koupe nan zon wè. Michel koupe nan... Si pa koupe nan Michel, e pi Michel pa vle komunika. Michel ki pipe 50 men. Ket de son go pala. Yo de ti da pala wala. Ah mon cher, ou lo faire men. Yo, depuis l'autre jour, tu me dis. Avant, prendre moi le marché, men, ou tu vois, monter tel côté, ou faire marcher. Ou faire marcher tel, ou faire marcher, ou faire souhait, men. Pas chambre à monter, ou faire marcher. Voilà, t'as la boîte, mon donné. Déjà, tout ça, des... Si nan men, nou pa ket nan ou pa pou presyon men, pou pataje ti la ka ou men. Oui, pas de la même. Ah, qui va pas te l'attendre, ça va les misser,